tun Ithano Bancha Kineti. The Thado tribe recognition and searching for unity for Dr. Namphao Hokip. Thado sipai kisi hangang hile lieutenant da ipat sa kasi nung 50% da bangaman seitan tabang patpai bizin ko tinga in Thado yung tuting ai lu yung tuting ai lu hi kangai lu hi yang future kangai si masa introduction da si le ka puchu kaya la tu le ka puchu ki hok thi ai ne meeting 17 cha puchu discussion mun thi ne adam ai ki hok to rising ko pun kai ken ka het thi ni nga ka su thi Thado tribe Thado pau akhil dan dan su ke ho cha ko hon Thado pau dil ta ki ki tho thi sun yo ki sun thi ya ke het thi a ai dan dan la su le sa pau he ko e ho sa tam ta in ta ji ni kam te pau la ka su ya su zam ta wi ne sa ana MLA Kampu Pi Chuting Le Nam Sifai Lam Kai Ku Wai Chuting Le PSA KSO sorry TPC Lam Kai Chuting Le Ko Nasan Jana Kai Bu Na Kan Ko Nasan Nasim Ding hi Sa Pawa Chu Su Da Na Ai Ta Ka Vet Na Ai Pawa Thado Pawa Kan Se De Hin 20 minutes of project pingahin tempat nan update may pingahin Chin Hilsa cheng tribe yo si chu Chin stina uyu din Lucy Hon Mizo Hills na cheng ho yo si chu Mizo stina uyu din so teng la hita bang hi Manipur gamayang ome Tangpur ho Oxford district nga cheng Tangpur ho se jingim lo unrelated tribes ho chu apui khomugin na political entity anti-identity ba len ten tunin vanoi na ho se ta Fuki tribes ho la kidang ta thilsu chu dham tia ai paite tribe ho jingim lo aso pionau phabe zun se ta win apui khomo bi zomi tribes ati zomi council ati kilong to ta chi ta ai le Manipula population na mai hi te ba na chi ho Thado hi bin 2,15,930 za thang ta ta Manipula tribal la kam mai hi te ba che yo bana chu tang ko loi 1 lakh 2 lakh yo Thado tribe mina population chu ya chu ta hita bang population tam ni ho chun iti da na tu ri ga chu bo ti am ti thu do en nei ichi ku ti ho jo sidinga setback lin pe ta ichi trend hi politics helang social hi ong ichi trend hi India North East se hirowa India sun chu teng le Hanoi Puntia atam ten a hom ho anu lang wana pui khoma mun khana nong ta ki chok sa su ke ta Thado ho atam pin ho chu ti ti le tu ni ya ho ti hi Kong chiru chothe poireng aimor koibu chu ting la dang da ho ni Kuki itno national group ma jaw ta ham Naga group ma jaw ta ham ai lo le neutral la on tham ti hi lung koi ta Tailema umta. Chuting alang khana chu anar mayon monsang maring chuting adang da hobi. Naga sunga dinga batkai se holeta. Kuki itno national group sunga organization in che chaw na hi. Idhoya onki pahami kya hai. Kuki tribes dam ho iso iranaw dam ho Thado ho hilo ho kun. Anti Thado ho le anti Thado ho lungput lungdel hi afet wa hele ichulai hong sunga ko ke hon chan kani ka ko be ti an mu do wa pana ku ki nam su ho che chaw
hi chu aning ta sei ta pung aba na chun i ki pharin jong thadu hoi so pidang tribe puti tribes dang ho chunga i pau i chon now impossible di ki hi anum kapun seyong i sei lo gi lo hin kunung yong ki sei ki lo ge het bi ma pha chi phami ta hele nam khat sim na hi strong ta hap ta acknowledge na group khat nam khat sim na dinga element tam ta ngai hi ti hi i pui pa te hon ani het lo ji chun to ajoi in se oi pu moi na se ho dang na ji ka se ho chu pui lang ta na chu apom cha ke thakana hi ding pawong ki bang ding wan nong ki bang ding lung gel nong ki bang ding min jong ki bang ding ma yong si ding chu ho chu nam hi de he ki paw hi tu lai kan se mang di ta lo wanoi history ayong chi chu an ha element chom chom mu ki wong form in interest ji khana chu bo ki chu nam khat ni se hi chen hello je wa chu tu ne hi muki tribes ho i che cha ba hi chi mistake ane omen ane ki po hi ni tham khat few individuals and clans who do not want to be Thado tribe are trying hard to miniaturize the name Kuki in personal interest. Kim ka kasi long pe hele. Thado hi hak sauti iki pau hi ke pahan ko choi. Thado han na denga iti ki pe di hom iti a hele. Tuna meeting bol ta bangwa conference bol tam tai bol hong chu hak na khare hi. Alla ibola is iti chun esu ke ha. Chi ko do na so. Heso ke rin miyosi ai ki thi khare. Ya hi chi against ana to ho hi tuna population ho sama hat jo he ki igia do ni tham cha ko cho thado ho unity thado ti da ta ding da ti government order du yo thado ku ki speaker ho la a ni khan ni thalet bo hum thalet tu ding le ni khat ni thalet ni ama personal interest pe na ti speaker ho thado ku ki pau ho kilung tolo na ding ade ji o ni na ku ki te nam len ta hi sa nom lo ji wa ni na athum na chu ama ding ga ki ya la ma tu nya je cha wa ki isu ni hi chu ho chu lai I lo le ho chu I ham dam ti pa bo ge ti a ki hep ma sang sia chu thado ho I lo le le pan nam dang status ailo tribe dang status igian pau hi mo kun do be ti igian do ni the unfortunate part is that dunia younger leadership ho so they are other stakeholder ho hin hi chu igian do hi lai piong ke so ka pongin yes ang ka pongin iti sang ka pongin le hang kasi na ahenom ho koi ta bang chu people mo ham ti henom na ba tu to hi juji sia post doctorate ka bo hin so ting le government higher secondary school residential school lo administrator ba hi ta ni si ka ya so mungkin na ding atong dana ki sa awang wa hui lai chu na su ki ham ti he lo ka wai pu na se yu ka chi chu ni tam ta he lo lai ni chi dunia tu khama dinga modern khama tu khama dinga hitabang lungya ine ba ina to hi nuiza umbe katis I use the term nuiza umbe si ai thailo ni aso lo ding thi lai dia chu hitabang lung put an nei kha ji chun tunin domination one dialect domination chu ting le one tribe domination chu koi ma acceptable thing ta ko ki cha chun ki lung nuk mo na Jadi neu wakil kita ngomongin, mungkin tribes pola ngomong. Acuti lo cun anda bolu hele, ipiti amita hele, LK bang IFS hasil Kevin, mengai scholar nasa tayo mahin, Northeast Army ho nasa boy ta mahin. Aman Indian Foreign Service aman nasa ina cun, tu kasi ho cun anong lo hele,
Chin Kuki linguistic group ho hi Vanoya the second largest ethno-national group in the West. Cái họ có Kuki thì dân tộc, Kuki họ để Vanoya xin ai tâm đàn đàn chú. Only next to China nam các họ nói tạo cái hiệu chú. Chin Kuki linguistic group in the ho hi Vanoya nam ho là ni chân na hiệu chú. Ito bang lumiyang chú ipupat ho na naikir na tugin jong naikir level kuki minahi namlin ta Vanoya second largest second strongest nam hi ti chu kuel ke bang a finding ase so the statistic ho dang dang ho Vanoya beleo chu hiyo Burma Southeast Asian countries se sa na mai hiyo aba na kasi nong chu han ti le The position of a few individuals who do not want unity of Chin Kuki linguistic group, lahim je masangkat. Tua Thado Kuki tia tribe magia loyo omna. Thado Kuki kiti tribe da umlo. Ipa wang chuli ki chuli wa Thado Kuki kiti thuare. Atem le Chin Kuki mejo zomi kiti yongya ko na me pyare. Chin Kuki linguistic group ma hu ko. Ya jo scholar ho British ho in non-minoding to aniko kichi edo ya to Chin Kuki linguistic group anaki chi non-min nomenclature hello this ya to kin kagial penjo tuna khang kha hon Kuki ti le sei dam ke Thado ti le sei dam ke Chin Kuki mi so ho ti pa hi Chin Kuki mi so ti ho sei jing ke pa ke bang ka dei isi yong lo yong isi da jing le ti ka dei Yeah, Chin Kuki linguistic group ho hi under the banner of Kukia namlien ta hi thei na diwa hi thei diu pa hi kuni people lam te hichi dilute boarding Kuki min nam min ai ne Kuki su sin na dinga hi nasata a numerical via population a tam zo ho thado speaking ho thado tribe ho hin hichi lungian hi anani wa hin ane ho kati chu ihon agiale kati pseudo idina ito sa pa PSEUDO pronunciation ha pseudo ei le kha police of tai na ata police ka simayo MA ka simayo ni khat sa police ka kai ya chu sa pa le ho hil kha la ya chu ni ji ya chu Thado ki hem sa ki ho thado ho hi min Kuki ai ti bo we ti a paper la cho evidence ka nei chu government ko ma le kha se chu ki ho thado ho ni hon Kuki ai ti bo we ki chu Kuki recognize the board pin te oh ki ho behalf ai ho hello wa government ko ma le kha ki chu na ki chu ho hin am ho hin e chi Kuki unity hi su ke na de su te la thado Kuki speaker ho, Thado Kuki pau ho, yung siya ki pun kong kakante ti wa ti suki na dinga ki po. Dichi ya chu tuna hi pi ta me kya hele. Dichi Kuki tribes ho ka hi. Kinung tulong na suting le ikhen na hi kung khai. Even if those antagonists are so much hell bent against the language being called Thado dialect, they cannot call the language Kuki language because Kuki is and will be the only viable national name composed by different dialect groups. Abana chun, in the name of Thado, if the name Thado kiti hin, clan yo si Thado pau tho yo si ahok poi iti wahile, any Kuki tribe recognition board sama chu mindang kana ibora niti board. Chi mo ya leo chun chamje chu plain ta lagi ati. Benta gel ngai Thado Kuki speaker ho Thado hin kung la changtam jo se apau tho yo se ahok poi ti wa hele ahok na dim chu ibola ki bol lo wa ai te lo any Kuki tribe ko reason chu bol ham tia ti pati chang gel lo chu behind the screen chu na mo lo chu teng le kitchen ta avek sa chu
the protagonists of Pukipao are not only against the unity of kindred sub-tribes and clans. Tua thado pao tho, people không là đinh sẽ against Hilobin. Puki tribes ho yung si people không là đinh ayong against Anihi. Na Japan, min na chate hon min chom na yin, lungyan chom yang na yin, thanok na chom che na yin. Atu yo atibang pon ay la nangin amoy thaka ahi na din. Nang ma gel diu nang du diu na ti chu. Wanu li sina so khalo. Tu no yo so. In a search for unity, obstacle pichu hame kya hai? The concept that Thado Kuki dialect speaking people being too large a population and too vastly scattered geographically, living in Manipur, in Nagaland, in Assam, in Burma, so could be fitted as a nation or a national group of its own. Tunya kang tha phabelim jong. Kukai ki pom thai ta lo hai tha lo ho hi bama kitam ikeng in dingotin ichang win tha nam tha hi taw ti pau hi obstacle ni kha ding kha India Luya. As a Tuna, Junang Oipuan, the Satan, is so big down the boy of him. But some other thing, he put him to have unheaded, realize and go, who say the one he got the Satan. Realize and go. You hold on population now, Northeast Pumpia, Munkabeman, that he will like chairman was to Namkat Hitawe. We are national group Hitawe, I chang fight volunteer, come there, pay no Gelana. Achutia, people, Daham. Itu Germany. Kita aji geographical dispersion ailo intermittent presence manahi eho hi community katsu ahat mona kumpulai. We need unity in Thado tribe with purpose. Aji itu Northeast India is polemical in politics, in land, in development. Assertion of tribe identity in the Committee of Communities has become unshakable. Our chiefdom holds a land, our survival and our identity. Chiefdom is based on racial identity and the latter is kept alive by our common tribal identity, namely Thado tribe. Thado tribe hi Manipula dinga single largest tribe is in Jiangding, to think that Thado tribe is in Jiangding. A few clans to think individual public kadin. Amo kyo senior kahibin, junior kahibe, atibe. Ahin la, iti asay now he, miyo si hopo etya, in dola ang surwa, miyo si hopo etya wahile. Ati dung jui wahi anti wa kuna hi any Kuki tribe hundo. Ahin la hungda chang ahok lo ho chu ayo ka sei question lo nga chu tribe khat chu apon cha tribe kana tribe chung cha recognize ki bot hilo. Let's anan how ki tribe ki bot hilo chong loi ki gen kong sai in tribe chung chuma ki bot hilo amu parwa any Kuki tribe ki ki bot lo. Ya chu tu hin de chanan koi ta bang khachun chong loi Kuki kong sai Kuki ya tribe sat pe na su ki technically ya chu amon head do ji ki habit ya hele Thado Kuki any Kuki tribe ki ya ku to mi phabe mi head hill wa ka gel tin lo irong ka ti lo mai thi chu Kuki ku tribe na he do ta be iti u na Keila da le kei mu do la wang chu Kuki ku tribe hilo lai head difference any Kuki tribes हम tribe हम ku a Kuki pa ku tribe hilo any pa of ku tribe he thi vai any pa of ku tribe chu jesa na chu ta spin how ki Kuki ka ki suna hele ta tribe min chu Kuki hilo be how ki jo chu ta tribe ni ichi ino dio ngai ino blo wa le Kuki tribe chu a hi ta le ni zo no le hi ku ya chu any pa of ku tribe min hiya Kuki pa chu tribe hilo
ya chu any kuki tribe chongloi ham hangsim ham hauki ham kha chu tribe sat ke na kisu pita chu head no pau chu pi ham ita hele thado replace na ga bo ja tu mang thado ka ta poi ka pau yong thado kuki pau ta poi ja ki modit sa na ni pha da mu chu ai ba head yu chu pi ham ita hele ai le hauki kuki ka kisu na hele ka tribe chu hauki ya ka pau ni pi he ta de custom culture kaya se ahi kya claim ka boarding custom culture distinct kane lo bicho ala manwele se na alo le manwele se do manipula chu bin government hian nang ep yong le manipula to ai puna se ma chu aki bol jo se tribe basis aki bol ta chu kin how ki ka ga ki suna ka tribe min jo how ki chu ki khom na pe ma chan how ki tribe ho anti di lo bicho kung sai tribe ho anti di lo bicho na het bicho thong tha ho ni het bicho kung ki chu tribe ni lo cho ta hai akila ho hin kung ki tribe ta ki sa ta mo chu kung ki chu tribe ni lo we chong loi ho ki gen lo tribe bicho ale na identity na ta chi ka dialect, this is my dialect, this is my custom culture hin, this belongs to me and only me. Nati ding chu hui cham so bo na umlo bi chu a chu tia he le pi ki sa dan ka hello kan ho ki try ba ni ki la le yong le kan ya lo ne chu he ati ti la tha do wa ko ma ai lo le pai tia ko ma chu le ni ta ai tu pin kui mai hi ta ko ki hi simple ta chu na ai ma phat ke chan ba lo le se ki wai ko politics ge lo nam society thu ge le chu na ne u dan dan identify bo kham yong hi lo ki ta chu ya so any kuki tribe subject la ding chu neo na his lit na hero in neo na so he ti hi tu ni bi che ta ka se no itiam kana nang in miss how kuki for example na tribe subject na da ta ai lo le mungkin kuki na kita ai lo le kung sai kuki how ki kuki na kita kasi ba a tribe min chu kuki hi lo bil kung sai mungkin how ki ya so any tribe aye so bechanan census ku be leo chu census report ni any kuki tribe mo ya to hi 25000 hamu ma chu population na ale amu chu ku ha atarai ko chu ko di hu on na government ti che any kuki tribe no ya tribe ho hi ku ham ta identify bo di chu an ho di chu athuda in ho na di be chân học nó đi từ dùng lẽ, ít cái học nó đi từ dùng lẽ, học cái cái gì khác chứ, ai mà census government record, chúng sẽ cho any cookie tribe, what? Kita jangan dia lewat nonsense chứ, but tribe means any cookie tribe, ini nak hari ini, ini học cái bang sulu, học cái yang isu mana, any cookie tribe, itu kami mau juga tahu, tribe means any cookie tribe, kita diku. Parliament possible as a technical ni macam yang lo, government pressure hot dia cho bobo hot dia cho any cookie tribe sa kasi hot itu, anu na hum tum jo sebelum tu, kita cai deh. Any cookie tribes anu ya Hinduan, how keep cookie, chongloi cookie, gen cookie ati di lawang na, thanu tahu je. Tak bisa. Akhirnya tu hilang ding, kunung yang hilang ding kita semua. Ya chu tribe pa hi kuki tribe ki su tai ki pa inu lo tribe ki su te le aman ng distinct pa ane yeti ta ya chu kuki hi tribe lo na ya chu kuki pa om the lo na chu na ji chu koi loi ka chu any kuki tribe ki bo do tan tuang thado pa wen ki ta lo ding thado kuki ong ki ta lo ding jang ke ya kuki pa ti de ti loi ma chu hilo pichu kuki chu tribe hilo bil any part of tribe jo ti pa ku he chi kam ka ho no pati ke cha ge di bil ta di chu te la ani chan na chu any kuki tribe mai kum som le kum git ka ya kana oya ka pan le kalola ka ti wa le ka kam hi kalola sit hi ma
Chú tiếng lệ, không ta khát chú any cái gì, any cái drama lệ hồn lệ gì, any cái gì chú nào, gan hin đâu thế, chú trai rồi thế, bắt trai rồi. Cái hà đồ bên hộp lô, không hóa xì, quy khom này là cái bò này, cái my paper hin kui mà mình xem là đi mi cái tem là hiểu na affect to representable của họ individual là organization là cũng giống vậy amo mi tem là kui den na cái sẽ cũng affect to head đi vào cái sẽ ya so any attitude ta ya so mi hui khom là mà chu let's say na chu how ki boy ke na lại kung sai suyong ke ke ai chu pha ben kung sai ku ki ke sát kết ki oya cái ya cha pa mon sát kết cha kam mu chu pha ben kung sai ku ki kisu khain pha ben len thang ku ki pha ben lun kim ku ki kisu na abang lo chu ka hi achai chai la ka cha te kun ka cha te ka tu te kun ngam kho ku ki Rai ni chu ngam kho bu di ta ko ha hai supreme ko na ipu do di ko ha na ye ji define lo ki chu ko man supreme ko na che ki ko ti di yong lo ai ni di yong lo a ji any hi chu a ku ki su lo ta hi ngal ja chu ngam kho ku ki ti yong la di mo lo he ka hi chi na bet sa chu tu ha be tang hau ki su ngam kum ba khai neo ki sei kan ta ki pen su ngam ki sei ta chong loi su ngam ki sei ta na iso pi ho ma ho hi a report a pen a chu ni pi tam and report a pen he can conclude about Kuki should not be one dialect national group hasita a ti chu se ya comment no ko to ba tu ne ke ya he ti chun han a bot volume Kuki should not be one dialect national group atya comment no ba according to Reverend Dr. T. Lun Kim, T. Lun Kim to say in Julia, Kuki Pao includes Halo Pao, Kong Sai Pao, and Hao Kip Chong. Alay ko na Kuki ayaw mo, kabit na makita. Na, Hao Kip Hole, Kong Sai Hole, Halo Hole. History kala kisay di nga hindi chong takat ito. At silong takat, halo yung kung sai yung halo na hao kip yung kung sai, hao kip yung halo ito. Ka kung sai ti pahi, adita sa history kaya kung sai mangma sa pini hao kip ho kayo ito. Hao kip ho kung sai kahi, adang nahilo. So kaso kasi history kanya, record yung suya kung sai ti ho hao kip ho. Adam hilo. Ay hao ki pa chu thalo ka ni kha ya chu thalo yang kung sai hao ki. Na ya chu chi ki pe hi. I bi ti an ti le. Ni ya bo khen ki ta chu. Thalo pa ai chu historically ya kung sai ho chu thalo ya thalo chu kung sai ya. Hao ki bo chu kung sai ya hao ki bo chu thalo chu. Asu te le chu ho chu ki ta ki su tu ki na ki chang si se ki ba ma le ki pa wa ki ti chu. Hindi mo ngam tadi. Ichi hui la ngam tila paper yung ichi document yung chong na lai. Puti yung kimin kung sa nga seminar bo na paper present na. Firstly, ama kasi yo na pincho pihamde. Kuki comprises only pados, kung size and hoki. Upa ki bian pa lao. Na lo chi kasi lo na chu patike chan ge lo din na ha do what this unity ku kyo this unity chu ila ya ko lang ki chu I hiu la ni wa kasi sapa wa chu what about the rest ada ho la lang nagi ikam ta. Secondly, he also meant that brothers ucha ho long chu pao chung chung tho be ti ucha ni yang chun pao chung chung tho. Assuming that Kong Sais and Hao Kips have the dialects of their own, then the question is, why the antagonist of Haluk tribe
did not seek tribe recognition in the name of Kong Sai and Hoki instead of any Kuki tribe. Now, Hoki tribe recognition symbol is ahi thile bol yung thile. Kong Sai tribe mang bol yung thile. Now, ibola to any Kuki to be equal. Philip Thanglen mang min amahita di azen yuan hin. An outline of the evolution of dialects and languages among the Chin Kuki Mizo or Zo group of people are asut na ako. Thado pau hi Chin Kuki linguistic ho pau la ang pot do masapit ang kizil do masapit 1400 AD ato thado pau. At yung le thado ka kaunselay game hum mai the hi. Thado hi 13 som la thum som nga kuma 1350 som na tum som nga kuma thado hi anapi hi apeng kati hi anu aya ko na peng se ko kasi na hol hui na ham kana ko na sa minung kasi le hum so lo mai the anu aya peng pa yo mai the ai pi chule hichilang pya chu peng hata ale fuki min kiza na mas peng chu 1776 73 year chu thado Pian jo iti wah le ka kasi pa che che din na anu ai sunga pi lo mai the lem khangan ko a lem te min hu lo mai the ai la chi ha ho chuna ha do kiti thu chang chu 1350 ya hu pi ko ta chi a chu te chu chau pe chu tua ha do de lo lo ka hi poi ti lo ti ho apu som ho pi ma sam ta chuna a chu te le chu na ha do ka hi poi ti de dinga question boarding chu ta kei bang kahi ta leta apia ko athisan kuma chang mina hasil nam ko inda kom ichal ge history trace go body chana oral tradition ju turin kapu ka pa chin chu chi hi ti yong le koi ma chang ati cha cho heta ya chu hi chi chu a heta ya chu burma ka ma pana yong hum sa lengwai pu sa hi ti yong thusima au ni ya chu dialect based movement Burma sunga ko na hi ichi pau yung ju ya chi hung kun do chu to thado pau tho si chu Burma ko na hu kana hi ti to wa a koi je tho chu chu ma hu kana hu ti tho dialect based movement ki ti avet sa chu amo chu su ki hi ve ti ne chu na ang ti to kong si su ki na na hi ni chu ma ya koi ti ne chu ale ho si se ta kana hi ti to le ta kana hi ve ti chu idai nu thei history simlo yang angkor ai lai ti hena sa chu itida na ji uma ham ti ba he thu ta age ma ni ka chai wa le te ru se tai Kuki Literature Society Cambodia meeting na bon na wa chu ku te ba ki long dal hin Kuki Literature Society ko ba chu iti nge na ne kom pau hi kom primary hi ready kahi tawin asim chai tawin ye chu nung sit ta in government education department noya kom pau introduce bol tawin e phal nei pe bilatis Kuki Literature Society ko ma ai la Kuki Literature Society chun appreciate bola Kuki pau ho la khadi chu chan na pha ta la chi ta go ahead ti talwa last resolution chu hi chu thei lo Kuki mina ki borde resolution na pass hichi ka sei lo na chi hame kya hile homes were Kuki and Kukis have many dialects proof icho kon pan na ki ho pau na ti the ba Kuki Literature Society ani jao the ule na Kuki ho chun pau dialect tam ta ani bin kon ho Kuki he ti ne achu te le Kuki compassion chu tam ta ani sa hi dunia che na chu hold of the iti so abana ai ti chu na ki lo ta bile abana kina chu le ipi le thado tribe sunga clan thongba phai phabe pai lo mi phabe ma ko na chu kitabang ke ho ei ho ko eno china ho ba tome ti hi kumping ro ham ti hi question de ta jingkar kusi dong ni na se ta 1957 ma sama chun
Kuki min long ane kisabe apoi ki ja tau chu na. Ane cha chu thado wa ni mo chu. Mi yong se thado mi chu. Ane iti ako na chu atum tuma thado tribe teilo na huma ipija chu thado pau kiti lo ding ku ki pau hu kiti ding ti ho hi iti da na hu ping ro am ti chu hilai chu as a root ko suna a root ti ja jung chu nai cha ama chu hor ro yem the chu u te hon wang het jing ni we thang tha hon chi chu hor ro yem the nai lam cha om chi chu bai lam ta ko ro yem the iti da na hu ti ham tu masangai bon sawa thado kuki government British ten on thado kuki ta ene he chu ibora chomka jowa hit ei lo bai tam ti chu hor do ngai chu ni chan na chu khat se kin ni tu ni chan ge yen koi machan thado nobody has yet defined the term thado to the extent of including or excluding any clans. Ada pun saya kira. Tu ni cakap dia koi macam thado hi cici hin, thado weh ni cuci ayam pun, cuci ayam weh ti koi man definable. Ada itu dah nak cuci ayam weh kerja koi kicu, ni macam hong kita lo hamna, kicu koi lo. Kicu tu na ikut tolong now. This unity hong kita baca. This is part. When Holy Bible translate bola to Translation Secretary Bible Society of India hin Hai hung na achu it's like pan achu Reverend Dr. Holman how keep to them Reverend Singlet Simpson ki ho hi member hi ka source la na so mani chairman secretary ban hati ta bang chiwang assure bon I la member hi han chu ki cheta ale chi ahung pa visiting secretary pa to kimu to na dinga meeting bon na dinga hi ipiti ta me kya hai Akimuto piding dol Dr. Hall nam le Reverend Singlet hi meeting a kun chin akino de iti. So tell that Mizo People Convention 15 to 18 January 1965 Chuchan Pulani ki kop naw chun. Buki tribe ho jong si ano mobin. Kicha ki kop nawa mipin Buki tribes dang yo sin alung kim lo nawa si pin si pihamit ya le. The Mizos have committed a mistake. That instead of calling Lusei dialect, they have called it Mizo dialect, which break the consign and sentiments of those whose dialect is not Lusei. Now, Mizo hiteyo hitoa, Mizo yo hito iho. Kumpatsu 94 Mizo Ramakachi, who in a laugh at Isasa. Kalau satu ni ya satu ni orang dami ni kaya dia jaya moya nahi dia. Piang ipi kami kaya ngayam, kaya pau yang mizo pau yang, kami long mizo minahin, mizo arbut nanti ngacu ipi kami long kaya la pau kato ngayam, kaya pau mizo pau itu. Ecun ane kikok nawa mipin express ane buat tu. Mizo si Mizo umbrella nuya ki khai thei chu turin na bo khil ta be aje chu Lusei pau ke chu Mizo pau na ti kha pau hi ki chu ko na expressable on the tuna ki tribes jo si ni ko ba express na bo a feeling what you like ajo ane express uta chu tuna ai ho na tha hi chu the same mistake chu committee board ki board chu na I ho ti pu ti na I ho ja lu pi chu a bo Yang le in action ta ime tanga ho cha yes impose which is a mistake it may hon committee board with board ki good power it has some having said it so ka sei yuwa to akin point ka sei dong chu yam tia ha do ho hin nung se ta nin I khat ja pi nung sa pa wa ka su in sim ha yeng on Thados for that matter Thado tribe should continue to support and fight for the cause of having Kuki as the national identity for all Chin Kuki linguistic groups in India. Only now, Thado tribe holds in an unequivocal term the fact that there is no Kuki language, but Kuki languages and dialects. Thumnasu, the name of the dialect for any clans under any Kuki tribe should be
Kung Sai dialect or Kung Sai Pao and not Kuki Pao, because the nomenclature Kuki is not exclusively theirs. Kuki cho mo se hilo ja chu mon Kuki Pao ti the ya chu ho le kan Kuki chu ba ti la chu ki chat ti tel do ai lo de ta hi Kuki ha choi chu ha ipisina mi ti le ni pha ba hin amo di se sa ki bon ta chu ya chu Kuki ti hi ni pha ba se sa hilo ja Kuki Pao ati the ta lo di Sutia any Kuki tribes who want to Hado Pao, I watch a nook look in our head. A Pao, you don't say Pao, hum, kitty, I let, how keep John hum to kitting on let. Hado should start working hand in glove with other kindred tribes on the basis of mutual respect for others' dialect, culture, and custom in order to build a strong national group. Point Nanasun. Hado tribe also holds the fact that they are never approached by any individuals or organizations in matter relating to changing the name of the tribe. Naturally, if the tribe name Hado does not encompass all Hado Kuki speakers, as claimed by some, the name of the tribe may be changed with any other acceptable name to accommodate all Hado Kuki speaking clans. Withdrawal of any Kuki tribe recognition and changing the name Thado tribe may be done simultaneously. Any Kuki tribe to achieve a kahele, I have to explain about Bamatu. Babal insang isa to he dim. It's a sang to Thado he, me also hope that I hope that he can mina to hear you. It's a here Kumatu amendment parliament and say that it's amendment Kumatu, any Kuki tribe of withdrawing Thado tribe into here. It's because he Hado tribe, Hado, the name Hado, they mona here, take a tea board, and tell police here. Police methods accept boarding in request for boarding. That's how I explain that. A group said naturally, unless it is restructured, Hado tribe will not support Kuki in peace, Kupa in peace, and Kuki movement for human rights because of the following reasons. Akisim patnalo dinga hele, Kuki tribe hon, Kuki in pi on the loading, Kupa in pi on the loading, Kuki movement for human rights on the loading. Azi ichu kami kya hele. Kuki in pi is not a representative body of all Kuki tribes, and thus it can neither represent the whole Kuki tribes nor speak on their behalf. Point in naturally, Kuki in Pi is not democratic because only the chiefs who pass form it, which is against the practice of modern democratic countries. Point to naturally, it does not spell out, I want to say that, it does not spell out who are the Kukis by name, thereby causing confusion. Why put a in hot dogs exactly cannot the dog? I have the long dog side. Who did a deal with him spell out ball? Now, cut in a this same. So, point to Nakaseka. It does not concern tribe organization any matter. Who can be human right to kill a dumb tribe organization one? Nikata consolable only. Hado tribes cannot accept and support Kupa Pi, which is non-existent and never heard of in the histories and tradition of any Kuki tribes. And who are the constituents of Kupa Pi is not known and remains sacred. Abe cases who come out yauna meeting unna to Putin Kimin. Kupa Pi ho, Hiki ho, Chong to ho, and Kim ho, Kahibe. Ami ho say Chong to ya, we went to Kupa Pi body to Dana. Kuki tribe ho, you say history, traditional, Kupa Pi is the same. Amlo is the same. Abanachu, Kuki movement for human rights is not formed by Kuki tribes, but by a few individuals in personal interest. No Kuki tribes authorize them to work and speak on behalf of all the Kuki tribes. Kuki movement for human rights is an organization. It is non-democratic as no open election has ever been conducted so far. The chairman remains chairman from the beginning till date.
Aba naturally, Thado tribe will not be imposed on anyone, but Thado dialect, custom and culture, traditional dresses cannot be Kuki custom and culture and traditional dresses to the disunity of all Kuki tribes. This paper in no way intends to malign any clan, tribes, or individual organization. A fact was presentable that we not done none of them kasi a point here, ang tipo mo yung sin, ni happy living on top, tapi pa Any Kuki tribe here, Manipura, 2000 years, nice people, on the tribe, youngest tribe become, youngest children become. Itu masa ngacu Nagaland ahi, Kuki kita tribe na. Ada 2000 years ini Kuki tribe Manipura ke naik orang ini, apa tu mana Meghalaya, Assam, Mizoram, Tripura ada. Ini Kuki tribe itu naik nanti boleh na. Jadi Manipur kita lawa. Meghalaya, Assam, Mizoram, suatu mana. Ini Kuki tribe kita ho, he, ali sebenarnya ada serial number 2 ahi. Kuki kita kalang kini, nah, ini within any Kuki tribe ada Kuki kita kalang kini. Ada question tu, iya tiada, I mean, any Kuki tribe in Kuki tribe asal boy yang seham, question ini sebenarnya, ani na, Thado we, larger se ahok tu sih, policy kan, I mean here pele, nanti be. Thado ane ki recognize also linguistic tribe ane ki recognize genealogical tribe ane ki recognize both clan based ane ki recognize both Thado pau thoi se Thado kiti nga chu ane ki recognize he ale nang kiti nga chu clan chu ni chu ko se tani ni cái có này thật nó chơi lệ chi India government hin constitution là sim hình lòng Northeast tribal ni ho chung chang thuas abol temule akan salu chui phamit hele Meghalaya reverend puchi pita amho ta na commissioner ne lao so temule ani chana so atam yo hi historical base abol ya so fake mong tulai bunga scientific research ma cho mong he tia ki bol na anum khalo ya so head chui ta so dis an bol ying thu technical dia hitia hi idol biological ya chi ta ki ko na anum lo ya chu that sound as very simple ta chu a head chu an ji tha ji ya chu like any Kuki tribe no ya Kuki yang kina na Thado yang kina how kip yang kina confused no na ding ta kasi substantive ka sorry proof ka pe no na chu li su be na chu Thado yang sing sit yang sing so no sing sit lo Ajilaya Thado noya phabep se dong chu tua mi phabe min Thado ho chi hi ati ho la yong chu Thado nage go ayo adang yo ki be na hi chi ta ba chu technical lut lo he la hi an su tha ji ma hi chi ki ni na be technical lo he expert chan yam khana ki forma to ai sei ba ma chu genealogy ko lo hello amena na za chu an su lut ji ma Hechin no hello picture. Ating na question ni na chu na say chu tua ihon ipom chu chu. Thado na ki bola chu ta min ki pe ho clan khung ba khai ki pe ho chu se chu ahi anati. Ai la ya pa thu sim kan sei na ka thu sei na ka main focus chu na atlai noya min na khela chu I bola tu nunga ka hi poi ati habitya hele ati la phungbu yong ni ki su lo chu da Thado ane bol ho yong chu Thado ho chu kapin dol ni chi che ta lineage tung zu asu phau ki lo chu na ata apen dun ki ma hin len thang ati je lo chu ta cha mo bol ha ki jeng ta chu na ya chu to ai ho ni se u chu cha ki bol lo chu I jeng han jing ka se ma chu pen la mom tho yong se ta lo de hi na chu tai se te di ti wa hele to ka se pa a tribe min chu ki hian le itia na ai lo le hian lo be yong le pen la mom tho se de yong la ai mo chu hi jeng ta han na adam ho chu tin any Kuki tribe chu ta ni atuna
ya chu ka isi na point pin ju kan tile tha do win recognize ki bola mi aho hi ja ka hi tin ani ki se yong le tu na ke ho e ho o ve ka claim om jia chu ai la apau na thakha i chon naw la thakha i ma yong se thakha a hi jia chu ta e ho che chao sang chu an bin chu khel le han amo chu hung le lu ki thei ta bin te ti na he bo le critical study, detailed study was on the board. Just cookie and utilize any cookie tried as cookie and hard yes, me having an time in charge of looking out just getting it out or it's a cookie to buy for you. There is a taro for you. It is in 1951 to hit as a random government as a Sampradana and the board. I want 1956 I hit modification also. Modification is the same party nature. Just try to observe our distinct language, culture, custom, and also it's also trying to it's also trying to recognize and just follow, recognize. Just to I think be involved in also involved in the island. Mindanao is more than that. Any these anonymous that to buy them. Just a war, a good enough class. I think the can go. Nimbo, Masaka say, when you give observation, I think you had home, it then Hadua is similar to heat. And also, I don't know what this is only now. At this is Nago. Hado and key Bible translation in a non Hado. Ankipan size in at least my non Hado. Zero Amazon was non Hado. Gay or a couple of things. Not gay lumpy habit of the type. Check us in on ship from the area. In all of it, and cut it's a mono. You're the comment Ama Hinsi Hall, detail and you got about to say the parts of this Bahedja, the people on Kanaya side. Lusum tell Lubuki Sate about to heal. Is to high view. But question to Pihamiti Island. If it let Hado tribe Suma clan Pagachuta Hinomlo Vitam teach. TTC couple liar to Keho in Sumino, Keho in Kowa. The Tuntunong say Chipin, the say Chip the wild of Oxal to Anagam, the social boycott the Gibon that teach. And the Kasi, Chichohasi, that Pancha Kakibo, Watson, question Liga Dole, a don't teach Umlo. Question ka chu ayo ka sei boma ko ham tunya kahi ta le tiding chu umlo ai lo kahi mo mo ngi tiding lo undi lo ka ni pha be men sin ho ho mo boi tha do he ti chu le kha hat ka sim na chu tha
thà đâu lạ hình xin hầu hầu mỗi ảo quay kỳ kinh nào ni khát lẹ cái sụn nào chú thà đâu lên xin hầu hầu mỗi ảo quay kỳ chú ama nó xây nó chú point khát chú mình đi hung cái sao đó mình lúc đó hung cái ball gì tiếng hình lên pupa hình pupa mình hung khát anh là gì tiếng lên anh đâu hồ hụp lục hồ mông gì thì giờ chú chỉ point nào chú xây là xin hầu hầu mỗi thà đâu hi lục na hết thì nó đi vào cái gì để chú ai comment focus với hàm tin ý ati lệ trong cái là anh hi sa hồ chun phát trong cái chỗ chú ý tí đà na chú thà đâu kuma cái đạo của cái ati hàm tin hay là cái xây bao chú ta chú cái xây bao thì chú bị hàm con nuôi dòng nghiệp tập bằng bọc ya na các tí đó nó chú bị hàm tin hay là cái chỉ xây hay là mi sentiment nó tổ hợp thì làm ra indirect cái xây gì thua hình na để chú hồ bung cái phu yo patinin hồ yo factor khác hồ bung hình xem yo factor khác main factor chú thì chỉ nia hay cái bài cái hồ bung vật sana KBA, TBA, CHBA, KCC, KBC những cái phu thì lại chú sim yo sẽ chú này hết đi thì chỉ là ngapun ang factor khác mình ta na organization ho IPP involved ho social organization religious organization in simple we factor khatin hi cha ko na chu ke kahi poiti humle ho in dare ma ka se kan do nom che hele to hin e ho tha do le ku ki ti ki poi na jing ni chi dal hona chun thà đâu ông lùn rồi thì điểm sẽ tạo chứ hiện là chun cái kia là hiện cho anh sẽ bằng chun Parliament House hiện right recognize sa hi su mang the na thao mong hello le sim phat kit the na thao mong ti question khat la hiện ở đây chun sim phat the hi a dùng là sim phat the hiện sim phat the lo hi ta kha a hi le tu hiện yo thado speaking group ho hi tu din mon hin tribe thung in tawi khana chun thado hin any cookie tribe hin madhe tribe hin pau khat tho hi tribe thung in tawi i cho hi sim phat kit thi a hi le khana go kit thi na ding lam pi chu i ho the wa ani na chun ai ta lo wa hi le yon to thado ngai lo a thado kai mo nge ti ho hin phal na ai lo le hum phal nei ni wa em cookie tribe mo yong chu any jo an se bang chun cookie chu tribe e put any ki ti lai pa ta chu tribe hi kha si chun any cookie chu jong chu cookie a bi the ding tribe khat thado tribe to ki pa ma sim tha a tieng le ma te tribe jong chu yo no phal nei bi wa tribe thuma chu pau khat ki bang ho hi pau thu tiếng là tròn đàn thu用咗幾bằng ai này không riêng điều ít cái đồ nào ấy của ai này thà đâu bao thổ cho trái thùng mà chứ không riêng và rồi lúc này sẽ là કોઈ quan thà đâu bể nôm bể và em cũng kịp trái mà bể nôm bể và mà tên trái mà bể nôm sẽ bể à thì ra chú những cái khác ý đấy thì của ai này thôi ít thì làm ví dụ chú yêu hồ đồ vào phải đi học thì rồi ít chẳng trái thùng chun của kỹ chú ý bể của ai này why pay tribe sin that tribe on so ai bia thì nó điều lắm đi không thể đem chứ cuối sản cần bỏ nó đi adi khát na so le parliament na so men bol mo yong lo la do mo yong lo lu be ti jo mo yong lo ai ni na na ka se ma so cookie tribe any cookie tribe thadong tribe mate tribe on tai ya chu chu reng khana I din ke lo ham ti din mo ai ko to issue chu cái paper chú nó ngủ tiêu các cái chân sim leo chú, cô chú bị hâm ta hay là bóc sẵn bố là bị số kẹt chú, hộp lựu lệ trái mình nông kia thế, chú thì anh hộp lựu vào hay là anh đi cùng cái trái mà họ chú, không sai bao kia, cái gì chú, thì bây giờ cái gì hâm ta hay là, tu à ít bụi nó bị nó chú bảo chú, thà đó ít bụi nó bị chú, thà đó ít còn san bị nó chú, ít hộp bị tâm bị hi gì bên introduction aga sa iba chun iho kilung to tin midang lip ball pa hote iho chu culture ka sa bi pau chu hi sa ti imposition chum sa da ti
ye chu tha do pau chu ku ki pau thei do de adang nang chu sai pi ko mang chi o tin na dei bol tau te ko lo bi chu ai la so bi dang hon ama pin chu pau chu hi chu ku ki pau wa ki ti ding chu amon room ka nei ko de ti chu hi chu teu le tradition pi ho yo se chu ku chu ti te ya chu any ku ki try chu ta na se lunga chu pata ken ja free hand pi uta chu inu mo ta chu ta yo lam khana ta ti na one side na dinga chu inu mo ta ba uta chu ai la apau chu ku ki pau ki ti da i ti ta i position diu chu ki chen ta he diu chu ya chu thado try ki koi ma chu in position ki ball pun te ke ho pu pa ngau phale ho ki su ngau chu mi anom lo tim se he ta ti nom yong ke ho loi pha se hi kanuk ki chu no loi pha se na nuk ki chu anom lo tim se ti ya chu koi ma chu impose ki ball da na how keep cookie kisi nom le kisi domur cookie kisi nom kisi tinna asi nom nom chu kisi hai an apau chu cookie pau kiti da please wa question pen chuto akinai na chang on thorin ke dok nom jong ahin tu ni ko hin sulam kama Myanmar kama ku ku tham hi hong hen na hele kanai sa he ye thado te tu symbol hi aman anaji ise asi na le kha hi pat khat kanama ise thado hung ki pat ta ho hi asije ise ama se du ju je he ta gwama thado te na le an sangobe hi chu e di je du so se gi la ai ta ati he ta chu thado ise la ko na chu ahum ta a hi le e bon cha ba hi thado chu e ho wa hi ti le in kala e This is you question a hipon keyboard also. Any cookie tribe recognize a keyboard ta thado speaking thado tenzo phasa na ineta oba hele government in recognize a bodo thado cookie ki tipas cookie la do da bi dia chu lam kai pon megal da nem se bi asam phan question ni tia kala moment khatna chu Dr. Chongloi chu cái hiện cái comment cái personal view à chú cũng ăn được cái dùng này Burma cô na leng vai ipo ta gong ku pi iti ho pi ho chú ăn si tam ta cái dùng cái hệ thùng na cái trong chú siêu tiền cái tin mong mong ai có về ya chú thà đâu hi mong nó đi ngắm coi cái dùng leo hết mà nông lo chú nông lo thâu thâu đi cái hệ kịp number one là chú hệ rồi mà ya chú riêng cái sẽ mà chú không coi suốt kulanga tipa hi yak se yong le han ka hi poi ti ho cho hung nung dur kit na ding talo aun kit na ding chu tha do chi kher wa ai chu tai lung hai lo le chu wom taw ti ti ngal lo di wa hele ti chu thei lo di ding ko ge ni ti tai po question ni chu chi chu to hi tha do cookie literature society among men head ma bong min thado cookie chu itita na hum ti chu ke ya kat noi na ho atam hello tam di as chu ha choi ki chu wa ha boy ai boy lai ta was a government in expert committee yong an solva amo finding amo recommendation ju byam tile thado pau ti de heti chu ai le an bol le hi thei mo mong ta lo ikina se di phadwa ko ni intervene bola thado cookie ti thaw ati e ya chu ji chu to hi ko na appeal tha bol ki na thado chu ta tha ti ai lo yong le che to se bo chu parliament ho ki dong le he lo di chu i ka ti di tang ani cookie try do me thado try do me ka paw na thado cookie ki ti ki dong le he lo di chu ya chu athu pi ya ka ke ge da na chu he i chi hi hai ko na chi ti ha na ai ko na pin bol thi ham chuti lo wa le social ya cha ni pi yong se i ka mandate len ta ni yong si lu na thia tha do bok ti ta ti iti wa le ka sun jong sin jong newspaper jong sia yo kun yong sa tha do bok ki ti wa le bok ki ti thei ding hai a chuti lo le technical thang hat bu bin ko hen committee hon comment about wa cha chu Manipur government order
Jadi order sebenarnya ada macam tak cukup. Tua cookie gitu, cookie dengan clean ball, amo sentiment yang belum hoen, jadi taruh pau, kumzeniwa, kumkito pagi, taruh des cookie tidak berdiri. Jadi governor mina order disuruh, taruh pau tu, taruh des cookie tidak berdiri. Jadi nak cakap ada taruh tu kita sahaja. Jadi orang orang challenge working online. Then expert committee often out of preference, ayam berhasil. Jadi challenge working ya, ayah asing orang kiboy macam ni tak boleh lah. Ada tu apa yang takkan senang kita cukup kita aja. Cookie tu yang orang ada tak sahaja tu nampi minso. Jadi protection tinggal. Kay putang boy tu kay boy kay revolutionary lambai dalam itu orang elo. Aye tu nampi dengan pro ball tim kita kita tu revolutionary principle sisi tu. Kami him physical part tu phenomenon ideology thana. Dia tu uki tu nampi sah. Jadi kita tu tahu tu pada ball wa. Try to proses itu kalau kau mungkin kita nampi minasi, sebab tu itu begini tadi. Akhirnya sesuatu hero di mana? Kacau saya. Sesuatu hero di mana? Government ini harus des cookie dia power. Order isu kita dia tu, any cookie kita orang tu try mai kau itu mana? Any cookie orang harus des cookie mana? Até trong thu hoạt động mong muốn, không sai hoạt động mong muốn, ông đặt cái gì, mà thế hoạt động mong muốn, hà đồ desk cookies cái gì, cái English ni Australia hoạt động thâu rồi, na English ni, até New Zealand, até Canada, America, British, ini na thâu cái gì, setiap Australia hoạt động hà đồ bao nhiêu, hà đồ desk cookies rồi, itu jadi thâu cái gì. Bahasa itu thor ini ni macam lot ini. Tapi le thado des cookie ki koi pa ku हम tempat explainable na wajib. Thado kiti hi naga tribe hi koi ti na cookie ki koi hati. Mun kana chu. Achu tiar le thado cookie kiti chu cookie pau wa translate le chu be hi. Cookie ho le thado ho pau hi ati na hilowin. Thado pau hi idol thado ho hi naga tribe hi poi ti na cookie ki koi pi hi tia explanation ho. Ada hoin ihuk jadi motivin, optimiti wa hela ama ho. Kukia koi log zero was ama ho chin hot ni pai ta. Lại cái chuyện khác chứ, bao nhiêu tiền này, cái này mà hi thà được desk một cái gì cũng được, try mà số thà được, try là chứ, there is no suffix that, im chạm được, thà được như Ajar kasi itu cerita. Thado cookie tribe unda na Manipur ho India. Thado cookie tribe unda. Apa usah High Court ruling dum tu ya thado cookie ki thu ya na. Thado cookie student organization yang mungkin tadi tak ada. Dari kaki question kalau ada thado hece ini sebelum ke anti baru thado ini loyo sih ada yang saya rasa tu thado xây bồi hồi như nào tại hết chất đề vào xây bồi như thế mà xây bồi mình cho bên ngoài sau một cái gì như nào ai là cái nó xây nó chứ ai là những cái bằng thì là đi để chúng ta cũng để vào được chút chút điểm ai đi thì cái ba cái nào là nhiều chứ đúng không hiện đi vốn sang rồi thế thì thao đều chút gì vậy cái này à cái là cái không phải cái xây cũng cái quan thì à John Shakespeare has it now. Kita tidak ada proses, tidak ada rasa. Kita ini ada unity
phải thà đâu chú hi về thì chú history base gì hẳn lắm mà dấu sen lắm đấy ví dụ cho xây đâu vậy nha mình cho mới xây vào đấy anh là tôi thà đâu con mi thêm set này cho anh là thà đâu con xây chú nấu đâu thì nó chứ à còn lúc 50 thì sao ta còn 50 sao tao đấy anh là cho tôi hỏi mình cho xây vào đấy mình sao cho thì nào cho cái buổi anh là anh sẽ mà mình cũng sao thà đâu sao cho không là như vậy thì ai xây đủ xây hồi là xây hoàn cái hồi và tôi sắp thế nào mình nghe thà đủ mình chứ xây gì đâu mà mình cho xây mỗi quay thì anh sao thế nào ai xây mỗi bể nó xây cho tí số tiền cái đòn bút là đinh tiền cho đây là lấy xây cho vì politics à mi cái bộ liu xây politics giàu thì tí chút ý kiến là gì vậy trong năm ta xây thu hút được nhiều người như cho thà đâu hi Manipur context sai sẽ vào đây bị Burma context am Burma context am cũng là chú Manipur không BC là như là so với cũng là chú ta bóng của cả liang sau ba chú thà đâu ba chú này ama chú raja thà đâu kinh ở cái gì ajimu miền chú kim này bên cái gì cha cái này chú sula tham bồn cái gì BC jadi le som le ge jadi le som le sagi phala ya chu tha mo bao dai le hum ni ba che chu ahong ke pen la chu pi ti ong ke pen nam de le ami non so ai ja chu ami non hong ba pha na chu aw le aw wa ye ti tha lo bao ki ba thin thau ma ya chu tu na ni Manipur ba na su se da bo ma le ma le hong chang ko jam pa le khai le khin le ki ti ko aphuma se le ma lu chu ma Koi ma ho bin ko ni son trai tu ko ni resource person che ka chen ha la tham kan se con này tôi hà đồ try đây của họ đây của họ thì chỉ bị hỏng tiếng lệ tôi hà đồ try suốt chạy của họ chú chỉ bị hỏng giờ resource person pan position ở đâu họ chú thà đâu bom lâu hiện bị visa bom lâu hơn thì là thà đâu hi phung thua bom gì wa bom lâu hiện na hay là ai còn thà đâu bom gì visa bom tí bom hơn thì là phung thay bom lâu hiện thay mai bom ai ta bắt ai ta bao thọ thắc thọ năng thắc họ hiện thà đâu những bom tự hiện thì ra chú cái gì bom bao hi phata muốn tin na campaign vào wa awareness program này và start chun thà đâu hấp sát những passo bố là đang đang xem cái sự quan là sản lượng để ta cái sự kinh hà đâu tại công sự họ con gì cái chữ chữ sẽ là tạo tiền rồi thì 4 là 5 Tado Cookie Literature Secretary ho kana concern ni chota le file ho ko le do ka san ni bi so na manage kan bola kan la hin ana concern na ko ko so tu na ko na ka tam ta me la mai ko minutes of ni recording discussion then so time ki kan bola min ji ina to so kai dio ta ko na to ko tin se na straight to the point, to the topic. Kay nephew है तम ता हो गया हम status report है किचन गया हादो कुकी लिटरेचर तो अलग तो सुन गया है फिल्म तम किचन को है अब या भाई अहिं जिमा समचुन खत से ये मो तो ऐसे हो तो क्यों नो लो से जो के लोग kan वे के लोग का है वो तम ता ने so na se bawjun thadoi kan chahat dan kare ge ai sai tu cha from Grierson kiti Dr. G.A. Grierson Linguistic Survey of India chotale Linguistic Survey of India the Burma this is independent masama British white pool Lyra G.A. Grierson in 1906. Chachu study in the bola power.
thado bao chung cha ang phone na chu kwam thado hoi ati cha se na si ke tiang mai jang min chi thado hi thado ki ti hi thung khai khat se min hin lo ge thung khai jo se la thado bao tho chule thado culture le custom a che jo se chu thado hi le tin linguistic survey of India le Burma chule British Ethnological Research Development Hopchun upat na upat chua veluvin cultural le custom chule linguistic base ko le noya kitalam ho thungmin ho hi ho ba ka yo min ho jo se thado try a hive ta ni ji de cho chu bel tin ko kom number 1 na ko chom chu Eji grace and energy na chong chu abana bile abana dongal abana sitlo sing sit again hokip somloi pangsing lamhau utham lodjen saum mate baite lunkim dinthang thangeu changsan phangum lupo lupen misau nailur Hanghal, Insun, Zombe, Haulai, Duboy, Song Tumlani. Kung Song Tumlani Hoi, Hadoi, Tia, Gerson, Zia Gerson, British India, Pen, Burma, India, Independent Masanga, Burma to India, British Tempoya, Omar, 1906 are two. Record number, they are home, England. That's true. 제 다도 이제 아버지에서 이 미세 왕묘선 제일이라도 세계가 나비옴로 바와르 나비옴로 나비옴로히 이런 김세 감다운지 뭐라고 했다 doctor ngamen ngobe seju ama chang pachudamna ama development alo ama andiwa angoila ngaminda chuma onate kiti homai mayaju Sila lagi ada waktu hari. Maksimum tak mungkin neoje kita le. Kalau saya neopen ulang sama. Kita bangun telo. Kita le. Kalau hoi upatnya sama kangkau nak kasih nuncu onne kasih hedo mungkin. Ni ho tahu le. Datang ho tahu le. तो एग्जांपल 1950 में समाचु हालोय निकले सो मिलों हो माके इन सासुमा गम्मा मगे होय रम हम दे किचन गया त्रिसाते चुले सो की वाइट पेन हो सो लाइक हो ना पाउ में ने मा है जो टेंशन जब नी नो सो दा दम हो क्या है बासे उनता तो हम था पेंशन नेम पन होते पर ये गिन दा Chị ơi, các bạn không hiểu đến cái số biểu qua là chị họ phải tê sự tê gắng tê bón ra số cái kỹ thì số quay cái gì mình chỉ chơi cả chơi chỉ chơi thì số bị hết cái cái gì chúng ta để tham gia trái không ai so sẽ ta bên chỉ để cái sẽ luôn tham gia bao lệ khá anh sẽ bỏ chơi cái lieutenant art ni what the pahi British army lieutenant này chúng ta British army lieutenant là bên đây 1857. Just a slight notice of the grammar of Hado. Hado grammar. Setelah kan untuk kita stand tahun 1904 Hado language in so in E.C. Hudson on the 1906. Setelah William Pettigrew Manipura Baptist langa missionary umpa Utlana umpa Kampurka umpa chu develop William Pettigrew chun 1926 at Hado okay Hado Tishenpu 1926 nang la ke cha la khat cha ti ni wa le baad wakte ko mai cha cha interview ki hota hai Sudah William Sohn, the North of Hado Kindergarten, they don't have to work as a sailor. Sudah le, Mullah Mountain Bible the 1927 Bible Sudah Aji Masawar Hatsu
long hobel to 1924 a주 hadu in tachitem class 1 apat 8 days in day part 2 Buki literature honong le hatam ta sunu hadu literature competition tam ta sunu ai lo koi pena chula sitam a submit chole one man molda koi chula tam betal sa sumo koi tu ei no kumang ai te site jo adang nama tam ta chi pa do as chi sim de talo chinaka achu Jilaya chumi private school hong pati ramio sen sate private school asim sa no ya so ta to treasure sin this untar ajo na chu aya government chun emphasize on both the negative part na chu itita ta chu government what the high court chu an pana cha chu 19 class area chu Hado Kuki Gopal Hado Kuki Literature Committee di bilang si Oktober na lang out simpan sa taon nanti pana tu yang nam nama good order ay kana kicam tu itu dimuktoa kana ciri tu 1987 ko Manipur government order number of say pun September tarik ni 1987 na June Hado Kuki Literature Committee members of Namna. This is board order of the Seven, who policy, who is a policy Manchi Haven. Japan, the June, who go come take again, your society, IS Master, Amatu, Commission, Education Group. That's a man now, part and government, he also has senior BFO who pay, thanks to the policy, equally. 1987 achu Hado Kuki Literature Society amalo committee yana se moba government order no government by company orders ko kan ko aveno no ka ko sa so du achu Kuki again to achu in sambawe Kuki again chairman sule XMP to Hallmark secretary ano ko ama ito ni som na ay sisuhin kichipita so in 2002 committee su gisulin puti ki berchami hinna totale uholma to politics sa bol dinay tita po manawa silet simusit ka mana jadi ore pachu secretary na comment rang kampo chu angai chairman so in 2002 June board of secretary Manipurin, Hado Kuki MIL to subject to recognize the law. 2002 Kuma Mazun, Tangkam Singsile, Professor Mike Paukai Chu, Hado Kuki textbook committee chairman, textbook Laman Ko, Sabin Amahon, class 9 and 10, adding textbook Najibin or non-Najibin. This is not from Mamane. 2004 Council of Higher Secondary Education, Manipur government passed over 2002 2004 class 11 12 ago napawa na singko literature pass MIL katong dansu Manipuri ham sinkhela chu alo Indian sinkhela sa pohon napawa si male maksang taon mo le bang percentage of Indian na first class Hello, let's see all the naturally, so all the natural here. This is an Baltagin, Chachun, 2004 class 12 grade 2 textbook 100 check. Understood to the Dr. Siko Sinisi, Amaromin, these are the Panna. So that let us have how to secretary Mahina Chun 11 and 12 in some like 2005 ko main ng again chairman pa Ahungolin ta decision to Bawang okay chairman Aluin so in 2006 ko main 2003 ko main Hado Kuki MIL 2 class 9 at 10 at 2 mark so masese to mark the order and so government and so that so that 2006 ko main election no main it's ilenga chun who Bawang up to there, who Faimang Chonglui, 2006 apart, who
2006 Panaju Bawang Chairman, Taimang Solo Secretary among them, the book, the head 2005 Bawang 2008 to win PS Board of Secondary Education Director Moja Thado textbook 2 National Curriculum Framework Including textbook how to color cover and the promoter sini akan tu second report akan sini 2008 kumin PKMS ngai chat inclusion SSLC le SSLC level putih ke memorial waktu lalu kau sisi memorial waktu itu untuk mana? Saya tu foreign service pasal permanent nangka Samsung atuin kayong cun na pam orang ahin na permanent Samsung itu so. Amani memorial tu, DKS tu binaju, kongsi deh Samsung tu topper, adua topper tertinggi, sudah memento tu, sudah sumsu guna kita. Kita segitu yang atas kembali ke sih pun begini sesuatu kita sih pasal ngomong 2010 DKS chairman Pupawang Mulim Tajil who has to get to acting chairman Mapamta 2012 Mulim acting chairman who has to get to DKS chairman full-time 2012 Mulim Chulman University Academic Council BA level के लिए 자, 지금 가서 다도 PMI 사대주 아무야 college 아이 introduce to body. DKLS private college, Kangui Christian College, Kangui, Damde Christian College, Orphanage, Bethany Christian College, Rachanpur, Raven College, Rachanpur, Young Paite College, Young Pillar College, Rachanpur, DK Tona, Rachanpur, South East Manipur College, Komlatati, More College, More, private school college, government college, MILT, BABC, level. Presidency College, Modern DM College of Arts in Far, Modern College in Far, GP Women's College in Far College in Far, Rachanpur College, Rachanpur, Lamka College, Rachanpur. Thado subject Lahore, 2012 June, 784 candidates, level. 2013 June, 1,278. 2014, 1,820. So that 2015, I expect the body 2,000 and above. Me, Sandi Walin, MIL expected. Textbook is a son of Tado book literature from Tona, CDA level to Dr. Singh together Sunim. Tado book is I love home to Haimang Samuri Sunim. Dr. Foster's English literature translation to Professor S.A. Walton Bowling. Drama to Dr. Singh Sunim. Dr. Rama Jiti Dr. So your Anglo cooking Indian talk to Esa Oipum boy Esa as a driving Tadu cookie to sim racing to get energy. Class A na they're supposed to simulate Lamhil Association or the Southern Balloon 9 attempts to Kim Pule Jaila experienced teachers, simulate Lamhil experienced teachers, Kuta Tadu Pau, Jibu, Ikashima Sumin Khan. 9 attempts poetry, although substrate to SSS at 15 June, Hukum Majun, 4,500. Class 9 to BS and BS subject on the lower class implemented. Aban Kina BS and BS on Kahele, College Sahi, Tulaya UGC Patana Hit, Assistant Professor Kitita, Assistant Professor Timaju, Net PhD Naye, Net GRF or SLED PhD Naye. Athado subject action, MA ILOLE, Net GRF SLED
PhD chân ge chu te yong le another subject khana sa le te ngai ki nei si atam dum ju aphat dum ju ya hi cha hi ta le college BA chân ge hil bin chu ko pan thil bi ta boyong ta kha ne anoi low class le asum lampa hi isan ge ya literature committee ho pan ala wa isan ge tam ti hi turin ki ke le economic hi chu kha hi ani na kai se long chu literature committee ho hi aki ke ho pi a he le ama ho personal property ama ho private property da na ke loi om kha TTC aki se ja he le na mo sa na ke ho ama sa jo ka hi le ai lo la he na mo sa ngin ka dik jo be na mo sa ngin government head ka hi be ti lam kun e de o be TTC hin but akila thei pon amo halong control kini aki bol jo pon decision tu ni conclave sa hin application khat ki bol nan decision ni TTC constitution ng jo ti isay di wa TTC ho phata control na bol de tu ni hin thuru na nei the da ka mo class 1 to 5 6 to 8 저기에서 힐 봐서 어야 어디 high school 어디서 한번 가죠 우리 9, 10, 11 boy team bahta 어자 separate no government grade follow lai kichi grade tin supam adel dinga this all do tike lesson bol de lo so patong nei lo kita le bo chingna sale lo কিছু বলো না ভাবতে কবে খচল দেবো খচল দিও লোকা না যাচু ইনতে ওলাই গভর্নমেন্ট পুরা মাও ট্রাই টু ফাইট পানা এটা দিও না সাবি কিনা নিয়া মাও না ইতি খাদো করি লো ক্যাম্পেইন গেটা ইতি তুই কে বলো জিওকা 그래 또 কলেজ আদি ইউনিভার্সিটি নো তালে আর ইসে নিও বা আই বলো আছে Siya to say police lecturer professor pun na jam pun betul kan betul na cibula kerja apa lawa sudah mau itu dia cibula extra curricular government sudah kilo pun na jam pun betul na kalau sahaja orang dengar siapa orang dengar officer ni mak kamu nanti waktu at least literature dia kita waktu police lecturer oh kamu tu seipu ya na kita le tu kamu oh kamu oh tu police lecturer tu best di bola oh TTC general headquarter aman ila ko di so we are watching page number 17 comment number 3 last week to the program so the conflict generally actually so we are page number 17 dollar serial number 3 amount adi point chini kunung te lo ti mong mo na te umya chu kan che no chu chairman ni na kan che no chu la la lu ne ting wai gen aku hi ban la ai la hi 49,000 year to ben Kasi so ni aku pi acu tidak mau mungkin jadi tim dan acu pi mungkin ini ecun acu dan aku ini dari waktu ini untuk tim ayatlah sering nombor si acu banyak mungkin ba. Jadi remedi tu ala semua kopi semua itu atan asal semua le langkah san kopi dan kopi kan tim mauju. Yang dia kopi kopi mungkin tu kopi mungkin tu le baik na remove na bol ba. Page number 17, serial number 3 achu rupees 49,886 ichu 1,80,000 figure hundred. That's correct. cabinet members ang hindi visa di ham fix ki bol ang na so kille executive council hi TSL diwa ezo kana ki koi kalo President qualification na jong hi point khat le ni ki bela kille ki hi dilum akisa Secretary General qualification na jong hi point thum ver ki bela kille pa akisa ai la hi se cabinet la hi Vice President
TTC Vice President Zangaumin, Sukil le District Chairman the Secretary, Ho Zangaumin, Finance Committee Zangaki Kwazin, TSA Timaya Zangaki Kwazin, ahin la hisahin qualification kacha kisukta ki onele article lamhi kibelam henlam som na ngachan bi len ki koy ben la da anti ka ngai na hi ku moderator pa asa dinga hele si close ki bodan lam TTC le TSA hon is a constitution restructure in pa hi anabe to han dingan si la ki ne ta ki pa asa hele si decide for the bola pa topic hele problems and bottleneck within TTC ye hado track sunga boina le ha sak na ho hi thiltam ta undinga hi ahin asumo zo se ding itale aki se to te chang zo se hi kidem to na kinir kai kal na the jong tam pi undinga hi subalin te se ho thusin hi le ema phi sunga sa ki se hi ding in sa Hisong le imang the tilak kagel pon kanto na dinga Asian of Patil Hohi se homa sudi zo dingi hazodingin kagele khantha tilan ye mon namudanu kaise sana phazo tampi na nei dingo ahi isa ho jong su isei om dingo ai akan na patien patienin me he patil pe Tupi pen le amasa pen su ahina identity here identity a amasa pen su who am I ke koi kahi simple ta aba nga he ji pata enne ke ke koi kahi i bottle le khana ba he se ki to na thu chang he simple ta aba nge ahina ki he lo gelazam nei kado agel phalo banga ama ko e ki het sit lo ha do sunga hen tam le ji nge ahin pathian thil pe dema tai to ma musim ho chunga ahin na pe palung thai lo dinga he ahin na sumang bi go ho chu pathian ni nama sumang dinga he ama ko e ki het sit to hon pathian na tai to ma hi hizi a ilang pi sunga program din so ta itu point kat na kahin jam ro mehin ani na ahi na za pia azal le nam khang to ho banga aum na mun sia hu bi ha atho na ama na mun sia hu bi ha atho de fencing akikai ko no bin aso pi ho kham salo bangin aw mo bin ahin la I kam kana to tiemole kazat kanam ka pung kasangin tina hin hozi ho in kai kalo hozong ka kai na hobung ti ahin gel do zibi bible in say banga mikelip sa hochu sapuna onding pathin den he mit mu aginel sa hochu choi sa nga onding a hi his hota bang hado tribe sunga in sau ji ogin TTC lamkai ho TCA lamkai ho zong ahi ding banga chap jolo mitam ka aki unta je lamkai ho ji ahi ikan to ne diu pa hi alo de ji ai chang su point ka ai ki ni nei ama na lamkai hi nom na point nga na le group ne hi igel din le discuss over ra dinga atam so ka hin su de hi lamkai hi nom na lamkai hi nom ho pasa om ta hi ahin la athanom jo si leadership quality ne e po tribe suma lamkai ho hi na pabi pe ti khanna social lamkai hi nom ahi ja ato ring do tong do lo subana moi na ho face ko nam ja lamkai se ho ji ai ta sa ani na thanok na nei mang lo ading tang aum lo ji a ki hen to na thanok na nei mang lo ai wa na ading tang aum lo ji a ki hen to he se ho him to to nei ti lo ai nursery subject a pussycat where have you been ti a ki sei ko sapang ho kichik na mai da na aki gel ba na gel thu leo su meaningful ta
he che pu si ke ku ko ya na chi ha lon da ba ka chi e hi pi bolin len lu ka bi de ai le len lu su na mu hi na he che pu si ke chu len lu lam dam don lo bin a che no za zu cha dai le ho aga bo bi len lu mo ko he to bang leader chu ila uba aung ji a hi boina problem so ji e ji a hi ikan to ne diu pa chu hung ke ji boina ram he se on ki re mo bu na le boina za chung tam pi anei ji a ngai lu le zong le track organization dinga pa bi ha sa i ma tong do zo lo ku kinam pi hi tribe song ni le ni hon gozu ni sat tieng le abel ji the di ba aum tieng ha do tribe chen hello 21 tribe zo si zo ahin dan hung na ba pong tan ti na ahin dan le dan hung na ba pong tan ti asai na wa ha do hingala ado le asai sa pa ho do han pi do ba he thiem sa zo tim ha ham or 22 tribe hor ki ho tu ba any cookie tribe ki ti hi recognize ki bol ahi ta le ki tu na thei nga nomenclature khat se forma pa ham ngai tu kam se ai tai pe ye chun aro tribe so na lang dua paper kain sin ko che si chu chan chu ken achom lam ta lang thi na ma kain sin lo any question Tuni chanin EDC le TSL thilun bol do hi tua hi ka he pa ni api na pa hi tha do ka hi ai wa ga nam ho i thilun bol lo ken tu sui ti ni nga chu kwa hi contract nun bol wa tha do ka hi a ko ta na ka ngai lo sia ka ko ni ai le nam ho tha do cha ti officer ho hi hen lang mi hang pi hen lang ama ho confidence mu na dinga chu nang ho lam kai na hi ve kun sui di wa hi di the na ding chu I pi na ye u chu ka ga ye ichi point pa chu TTC president ba chom cha na ing ba alo hi phát som phát som hi bolo hi kam ka seminar lang jat ka nam meeting on am ki bole ai in chi bai officer lo emele ki go ai haru thu ki sia le an clear kiu lo no emering dilo emele piwa no emering dilo officer lo mi chi ale malai malai le le Jaya chu am thi lo he ma ba thi pai sama he to ba haro official ho isa lo a welcome lo akisiala again ki kam kuma in sunga ongal ai banga security ho ko ma apot tai tin ti na a ozom ka za pha o in chat ni bu ai cho ta bang chu sau sa hi ji hin could identify able diu ham ke ho le ke ho ka ki phun do diu ham chi mi pi ku na o ma chu jong le thil khat TTC hin gel khat akine ji tu chung ha do conclave ki chai tiang le ki le tiang ka ki le tiang le join account khat ki ho han nang sum bi ja ki chat thei mo mo lo he TTC fund ki nei lo he tu chunga conclave ma ka hun di wa lo bi TSA te amma ho adi ho na ki pe ju ki wa te ma ho adi na ki pe ju TTC te ki ho adi na ka ki pe ju le akang tha la lam ji ji sa ma ho na fer bi na chuk na nu nge nu TTC ho su lo sam tai ko ki ji isi chun TTC hin fund ki nei lo ba hi tu a conclave ki chai tiam le ka ki no le tiam le
bank ham khat pe na hi bank account joint account khat funding hi chi chu copy la duma hado officer atale mun chung ma officer ho jong hi chi account number chu thak su ke din ki ti hi na koi lo ba su na ho hi chi chu het hi na dinga hem khat ikidok kiam thei na di ba hi chi to ur ma su ka ni ve ni chu kai si no sa view khat express ka bon lum chu thadu tribe council hi jiu kan nam ni sei ta phun thwa ka sa doi tu ting a tha do wa chu ti yeng se oi tu kham ka ki to a chu chin event still so hoy hi den phadum sa ding pa chat phadum sa ding activities lo wa chu ti yong le ki khan to ti ya chu pukin pi meeting ki te ho tu kal iki chan le ki he wa chu ka changa ko sit thi ko sit ni ya chu meeting kit ya izao lo ko hai thu le ya chu meeting kit ya zao ding ai se ko wa chu ki sel ding ai pun le se di mi ta mai chu nei mong yong ta mai yon ki thu nei mong lo wa ki sel na lai chu ai thu chi da officer mon we I head on that activities let's be khop neu sa ku gin bi khop neu ke so ki khop neu TSA chi di ya chu idei mu chu bi hami ga se hi ji chu kim ke de hin to apana ke pata no ko ye no chu ti se no ti se he ku ke so ki ko na no ku kim pi ki ko na le full participate body su se ding ide idiom kana sa sang ding ti yong ya asai ti wa ki ko di ise isa I ho nung ge nung ku chu ise yo ni ka ni ko thi chan hi ati board ke thi chan hi na ai tu chung chu example ka de na le khat te ho ise de ai se din na amu nai tin le ke thi lo na ai chu cookie pi program ka ne cookie pi a ho chu TTC masal ta ai ni jo chu akidon ro tin le asi dolo deson ko no so from building khai to hinom ji the dignity preserve the chu bunung tin le ya chu thiam mo ya chu thiam he to đến tập đi hồi hi cam biểu lên opinion nêu này si mà bằng bên TTC example TTC General Headquarters London apa ang mo po Burma apa ang mo po Delhi apa ang mo not necessarily they should be from you fund to jam to TSN fund to those kuni program ade na TSA ho ni kai mo không có gì sponsor của bọn họ cũng ये बात है हम जो speaker बनने से जो सब ये बात भी सब सभी मिलते हैं आज ये सब चल रहा है अनवा इनिशियल हाई पी मीटिंग जो चाम हमार कई चीज लोवा को हम जो tiếng này अपन है ina ki yo cho lo le ka ko ji ni ko na ka to ka se ni bi na ke hai pi a ka ka na mai se 22 time da ko ni है 22 time da ko ni ka ji le ye ni ti wa a ko wa hi news a flash ni lo try se se ai le try mo so ko wa le li ta na le ya ga na pin awam ti hi ko shan ti mo ki ke yong pin lo ka ta chen hong kong lo ale zwa hi PNC percent pa hi chi ne chi lo dam li ta na le ha ki lo ti ki chi ram na an ni na ma ni ko shan mo cho ke ko ma ni sa cho 22 drive in ku ki chu in situation lo le chi the no kung kha na ki lo ko na in situation i ti chi lo hom ti ba an chi lo ba pa ye ke chi lo ke ka ti we o ke pe chen Last question ini ke
TSA han lang tuai chi tu thado movement ha sa ti ke ya le zo an khan le an tak sta city lo si alo su ha ti ke ya le organization han lang institution han lagi de lo si all scale ku ki na anu KWS KSO ni so ke thado bina kha cham lo he kamu na ni thado bina institution ti oi holding a chapo hara phu chu tu ni conclave fi ko han TTC heo ke sa na akal lo ke sa ni ya nam khan na phu te ngai ta ichang a thin bol sa na chu conclave kan se ko ma no kan ai chu blessing ti dam no kan a objection am lo alo si chu pila pa je thai tai kan nei ya chu ye se pu lo de kan la ni se ko he bang so ko se tu kan pu ra ro he thado ko men chu ha nei dia na to ka se hi I think one of three main factors in cities of Suhan Adina. Tiru nang lupain ang bot ilang Tua kat person kit kat kopi tin senga ke TWS uma aheloba le KS uma di ai ki sapien su ho bung su purmite di na ai pon ho bung su purmite di na ai pon KSO KWS mina kopi tunga til akibola ahele midang zo si lo bu anga je di tu ai ki se Isi chu kopi tunga kalau mina ho bu ki na wa hai ti ti he lo wa la hai la dam ni nga chun the dua hi ni ha an le khom no men tin ichi kin ki chai chai le hen group photo tu ni ha prom ki chai na ding in evangelist anga aman tau ne man de wen dit ichi yo tin le chun lam ka han group photo ding a red ball wen tin group photo ki chai chai lan ne no mo man tin tu ni ha tu ni keu khom no chai na ni ding ta e ka ai si mo wa ta chen na un chum gam chum ni rong le hat pa e pe wa lung thim e pe wa in la dam na e pe wa sum le pai e pe ka pau ka the ama sa pen ta in thangwa na le choyan na sang pen nang ma kain ki du ve tu ni in zal le nam khat pau la ham khat ko na in ki khom vin kazat kanam diwa ka khan khodiwa thil phadi nga ka gel te ho hi kain sei khom vin resource person mi chu ma ko ni zong ite so ki go na nasata ni uma mukal sum dia amuva ki ho khom thia program ana kisim te ho elo hin sawa tu ni concrete ha do concrete na sa pente ho achai na ge thung thei ta ni koi zin zong ka ki pau ven na min ka thangwa ki ru ni ka pau pa din tu ni aka sei do te ho ni gel ngai tu na di ka sa ta tau pha ka sa ta tau yong au min tu te la ka san thei lo ka gel thei lo yong umin te ai wa min pa ka thim tu ni hin di ka sei ka gel ka ki ho lim na ho so siu hi nang ma kuda kain gok sa vi adi le ata chu nang man ni het sa diu le ni nu sa zo diu in na anga kunin tu pe in pa ni ki se ho zo se punin talung thim ka ngai tu na te ho kan han no kiro ve nahi tun ka ki khen lo diu ta in neling don ni te ho zo anu ki bongin ka ki pau ve kahim na diw kadam na diwa kating na teo katanawin nang ako na mamahiin nang mathangwa kumin kanin di teo ni kating ni kumin in na pula ito hozong silhan na kumin kakikendo kumin nang mapanpinak tangay chaknaw takakipanaw kakipato sa ino hozong siwi kapakay Jesu min may sanpilin. Amen.